Deo iz Andrićeve priče, knjiga. Dečak se povlači zbunjen, misleći samo da je ovog puta srećno izbegao nadimak. Razgleda knjigu koja na koricama ima sliku u bojama, sve sami sneg i led i naslov Ekspedicije u polarne krajeve. Silazeći sporo niz stepenice i zastajkujući na svakoj stepenici, on je otvorio knjigu na mestima gde su bile slike polarnih medveda sa ledenim bregovima, saonicama koje vuku psi i snežnim šatorima. Lice mu je još gorelo i ruke podrhtavale od malopređašnjeg susreta sa profesorom bibliotekarom. Neprijatnost i hladnoća toga susreta vejale su iz svih tih polarnih fotografija i sa svake stranice te prestarele, rđavo povezane i mnogo upotrebljivane knjige. To su dakle te lepote i ta zadovoljstva koja čoveka čekaju kad stekne pravo da se služi bibliotekom. Zagledan u te slike sa pomešanim osjećanjima povređenog samoljublja, razočaranja i ljubopitstva, dečak je pogrešno stao na jednu izlizanu stepenicu, poveo se, zateturao i najposle dočekao rukama o zid, ali je pritom ispustio knjigu koja se otkotrljala niz stepenice. Zadržavši se da ne padne i pribrevši se, on je odmah potrčao za knjigom koja je ležala na dnu stepeništa. Kada je podigao, video je sa zaprepašćenjem da se od pada potpuno iskoričila. Ceo njen unutrašnji deo odlepio se od korice i držao se samo još sa nekoliko tankih konaca za poleđinu. Dečaku pojuri krv u glavu. Kroz veovrele magle koji mu je igrao pred očima, on strpa izlubljenu svesku u korice, obazre se da ga ko nije video i pođe brzim koracima kući. Idući ulicom uspori korak. Zaboravljena je bila uska neprijatna biblioteka kao da nikad nije ni bio u njoj. Sad je mogao još samo da misli na štetu i nezgodu koja ga je zadesila sa knjigom i koju treba da razgleda kod kuće. Pod miškom je pekla oštećena knjiga. Kad je došao kući, ostavio je odmah zlosrećnu knjigu kao neprijatan teret na do svoga đačkog kovčega pod zimsko rublje. Užinao je i izašao da se igra sa vršnjacima iz komšiluka. U igri se zaboravio. Ali kad je počeo da pada mrak i kad su drugovi stali da se razilaze kućama, njega zabole pomisao da ga kod kuće čeka nešto ružno i neprijatno. I taj bol je rastao sa sumrakom. Večerao je brzo i rasejano i odmah posle večere otišao u spavaću sobu i povukao petrolejsku lampu u svoj ugao. Dok je njegov drug ostao sa gazdaričinim sinovima u trpezariji, odakle su dopirali njihovi veseli glasovi, dečak je, pretvarajući se da se sprema zadatak za sutra, izvukao knjigu koju je danas doneo i počeo da je razgleda kao ranjeno mesto na sebi. Knjiga se držala sa još svega 2 tanka konca za korice. Bilo je očigledno da je već jednom bila oštećena i lepljena, nevešto i slabo nekim smeđim rđavim lepkom koji je pri prvom jačem potresu popustio. Nagnut nad kovčegom, dečak je gledao čas knjigu, čas korice i osjećao kako mu krv navire u glavu. Pitao se zbunjeno šta treba da preduzme pa da stvar popravi. Šta se radi u sličnim prilikama? Jedno je znao, da onom riđom, snažnom čoveku u biblioteci ne bi nikad i nipošto smeo da prizna svoju nezgodu. Da ode kod nekog knjigovesca. Da, to je najbolje, ali tada počeše sumnje. Hoće li hteti da mu poveže knjigu? Hoće li on imati toliko novaca? Hoće li se ipak poznavati na knjizi da je popravljena? Čitajmo Andrića, uživat ćete u svim njegovim delima. Pozdravljam vas.